Baba TV eyobwacha bazinga program guno owaife ninze chifubanga bo Michael Omwanduzi tuli buwunga ebukoli eno era nga tuli muluya olwa omukulu flying officer omulamba eyali mu maje aga Obote kabiri na byangula ku bali mga Amin uyo mpegano atukobye bamutendeke ebyenonni edodo akenkwike mpegano oti bamutende bali mutwala a training helicopter noni walugungu eyetengera ye ni mwibanga aya alitale ye bali kumutendekera egararati pegano bamaze okutendeka eitale egararati oyeze bya helicopter wamalaga irene Uganda nga tumaze twaira wano mu Uganda afuka mukozi era twatandika okudivuga kubanga ebika ebibyona byona nga babirese ebika byona byali biriwo okay naleta ku twasoma ebika bisatu ebya helicopter Rio Bell 47. Bell 47. That is Augusta Bell 47. Yabayo Augusta Bell 206. Yaba Augusta Bell 205. Nga ulochi obumpega mu helicopter effective helicopter ebika ya police ya maje yaji. Okay. Bell 47 ya bantu babiri. Mu bantu babiri era ya glass. Balo eno yona akulengera abantu obona bulungi abatene mverana 206 Jet Ranger akobo eyo ya abantu batonetero kubitaku kuno ya police ya police Jet Ranger atikire chike ekindi mverana eyo 205 AB eyo nene twala abantu 15 ate esobola okubeda gunships okujja okukuba gunships ya dalwana yako esobola okulwana kale buli wali odisomye dona waira kuno watandika akola milimo naira kuno obo okalina kulowoza kunti bafuna kumukazi nga mbaire nali nkale kumufuna ali okayi bamufuna ngo ovire yeitale bwe yeitale nafuna mukazi aho akoboti kambe no mukazi eno bwe nkolanga amaje gange mu maje okoze mu maje tukoze emyaka tutambuire mulembe gwa Amin tukoze bwegitukira irala tuvire mu 71 72 73 wetutuka mu 78 entalo datandika mutukula entalo datandika olwekagera mutukula Amin nere wanyerere imwe munema abana maji atabe enoni era bwabibamu atandika kulwana era twatandika okulwana twatandika okulwana bakusindika ati yiyo ja maja mutabalegana ni Iduude oli kulwanira Tanzania Rane talolo lwaja twatandika okubamu nijindi bano imwe bene na bene twatandika okweyawula mweyawulamu Amin aba government ya Uganda ati bano ni bale biyana na bana ate bano ba supporting abalere bano iwote kwakuba oli eri mu bakombozi okutuba mu bwabube ate ebyo kasitabidawo ekyayirira olutalo lwatulema baba wangula iwoliga batuwangula nze ndina kasongola eya base ena kasongola nga yendi aye waje okubaga ati abana ebintu bikoze eki byayidanga ngera tuwulira nga muwulira nti ekintu kiri abantu banaife bafunanga entambula baja bafunanga emotoka bayizayo families abandi bagendera irala ati bayira eri abafuna emotoka ati bali kuizayo families igempega family eriga ndenga ndino omukyala wange nakasongola munkomerero twaje okwesanga nze nibanange basatu twali mu captain Mubiru ni Lieutenant Guwedeko nga tukwamire nakasongola entambule weire mu byalo ezira motoka yowulira aye tuliyeyo mwe mwakola mutyawo tibavunya buvunyimu gwali mu kisa njo okutambula nti ekyalo kisirike
aye nga wobona musirikale mwino yena omutya kubanga awo tibikaliwo omukwano guzirawo tumanya nani abandi baliko ati anti nimwe muli kufuga nga abo balonze lule ekyo kyalule kyatutabula muno bantu batandiko wanga ababo bali kusaidi ya bale ati abo bali kusaidi ya bale tibalule balule ontegera ndi kutegera ife tuli kulwana nabalule aye bali kukoba ati imwe abandi imwe muri babale bwe mubulire bale mberano muri kusupportinga bale vaide kiboyini kuti awo wakola oti okwe wavayo wajaga mberano bwe tuvayo mukisagu tuyamba twafuna entambula twaira natukaakano ni mukaziwo baba wanani yakaliwo ngakaliwo okoboti amuna ntabalwike ndize amaje gandobera ko kwingira ebyo nebifuireyo waira naira bale bagamba bawamba UNR FID yes president abemirundi batambula Obote yena yamala yali akalulu awo akalulu akalire egetika kemigiramu nganzira enkeni oza kemigiramu mapa bere mukulwala kabiri toyenda batikere na ntoli awo buti kuba ekizibu ekyaliwo ng'oboli gano wawulira ati ena mutumba baise eyali omujasi wa Amin nga bwe batwetanga ati aye abamwise bavaire engoye difaanana n'edamaje baise yali omujasi wakoboti zena n'abandi awo nga zena nga bandidaku era abantu bafa bangi batyo ng'owuliranga era gabagano paka kiseera ki Rano nzemba wano wediba mvireyo ndi wano eza kyakutisa tisamu nga mvire mu lutalo abantu bange nga mbazira ku kizibu abakuno kuba nga tyebisa yavuga nga noni baiduku n'abayamba n'abaleeteranga nakuwano eki enoni ugavuga ngenoni yaida kuwano ekiko abeno bali ngenoni badibona naletera ko abazaire bange babone ku sente gedaje wajigwisa awo mirundi ebiri awo abazaire baidoti bana nti ndoza mu bwini nabaletera mtama n'embuzi na biki mu noni timulio buli mbegano era bajja okubona mutabane kabiri togisitula nga nva moroto twajanga ino kulwanisa katora salaze kale ngambite ngobita wakoba tikandike kuku wano mali nakanti mbaletereyo mbega chendikoba olutalo bwerwa wa Iduude baleti bako bati tuvune bana bali Amin batweta bulungi tibabavunya babeta bulungi ati mwide era tuli ni plan egaite je kaire ndi ni yaka tukole ijeri akoboti wa makabiri yawo mwe twala bene twetwala bali betawa luzira eriye komera ibali kubeta bagaita amajje gano mwikomera era mwatuke yubagaita amajje mwakola emirimu twali tukali omwo muna ife yatweta luleba amutolako luleba amutolako olweimwe awo twakompirano bano baidu plan yatuleta gano mwafuka ki bulamu bwaba buzibu nga bwaba buzibu nga bwe baida tubuza ku abakubwa bana ife ki basebo ki ifo kutusiba abali eje ya Uganda mwali je ya Uganda musango ki ai baba fuire basibe eriyo boidokera ku baba basibana bo misere ebyo betwidi ku amaina getwidi kuku bwe mwali eruzireyo ali woku omuni nasulu nasulu mwaina yimwikomera twali nayo mwikomera oyo ne yali nasulu yali munene mu yali governor Amin oundi berano bemuzira kumane ruzira twaba nabo ba Major General Masaba Major General Masaba ono yema na akula mugamu 7 yena baba sibana yena yaliyo Major General Masaba yena yali yeruzire yali omumwikomera ekiko mutubu mwajanga muloza mutikati tutiyabukalamu mbegana ikomera oliva mu mwaka ki mbwamu mu 19 kinana na mulala
nga n'akalulu bamaze okuba nga kawoire Obote ali mu buyinza power Katonda yakola kikolwa ki okukuleka niba kulekula waliwo pressure ensedde okuliya international pressure abantu babasibira luzira bamalana kwibire tibaliire abantu bali kufa kali bako abantu abo mubatwale mu koti abalina ebisango abazira bagende paka batu kabakati aye Iduude James alina musango ki mperano bajja mu byalo nga bajja kuje wakoleranga nze baje Entebbe babuuza kenzira yo musango gwe naiza baida ku kyalo ene wange babuuza nga wazira musango gwe naiza muri state yaida ngandimu ati egolole ati genda kinana na mulala wotuuka kuno nga ku kyalo nga nzira ku kizu ayengera ensi ekali kuterera ensi ekali tera mujje ekinana ejo ekinana n'omulala ng'ensi n'omulala basigala kuno naba myaka emeka kinana n'omulala ogwo tigumalako ki emmotoka daida wano taidwire basirikale 7 n'emundu mbitirivu emmotoka edindi 3 ndikunonereza kuli ku 106 eyo emmotoka eyo gubundu gubundu emberieti ensonga ki zinonyani harboring gorillas recruiting gorillas training gorillas n'emisango 3 harboring gorillas abayekera obasuza recruiting n'okubagandika ate nga abatendeka byali bituufu wali otendeka abayekera ngandi awo muyekera yeli ngaba wa Museveni yali ayekera wali otendeka aba Museveni ngambaganaga ekiko bakutaaku bute bataawo motoka daido okunona era bakola extended line okuva mu ikona wali batuukere baja niwe batambula nkoba baja niwe twayagana ne motoka amangaawo nga nze ndi kuserengeta njamule boke motoka dini ina wali oli serengeta nga ali oli kujja motoka daida tiddi kwidi bofa tibandide bugade bana tiyakyusana ko batikambire yo mbone ekijjo kube weyongerayo ganzira kyembenda ku neyongerayo baibe no banonia omumwana kibakubona tibamona ezago bajenayi batwala muzeyi batwala ni mwannaze aye mberi eyo batuuka ku bujiri babalekula ati bano titu aye baleka wana abantu abasirikale platoon kukuuma embone wotuukira era bamala bambiseeku bwegatuuka eyo kigabana noirako nga tisobola baali bantaire kunakalu ndire wanate nga balinze baali wakitaire kwakati banta kunakakalu ati amubona mitwala 5 ebiseera ebyataanu dead or alive ekyo ageyongerayo paka waye bwembaawo njira irala paka Nairobi kodi olugudo luno olujja Kenya nolwo weyongere wabita Busia wabitaga nabita Busia weyingira paka Nairobi Nairobi kayimba kasomerayo wasomerayo bya banking aho wakoboti kambe eno nga tikubayo bube mu ngeri yo nga wobano ja wegandisa nga refugee wajja gegandisa nga refugee ngolina okwegandisa nga refugee nga tibakukiriza era nga bakugama zira kitambuliso bakwiza kati mweni so wajja wewandisa nga refugee wabaye emyaka ejjo bwene wandisa nga refugee twaja ezika mu refugee settlement kiseera kyatuuka twamaliriza batuwa ebiwandiiko ebityama mwatyama mu Kenya nali nfunye chance okujja mu Canada aye ekyamalamu amaani nga woja olekera okuba omuna Uganda benobe Canadian ekyokubiri nti omulimu gwokola eno titeeka nti gwonakolere bayinza okuta ku gundi eri omukwano gwange yena communicating anga naye nga yajja
nga dokita wa bisolo aye nga asimula girasi madirisa iya akoboti akambe Nairobi nakoba kamale gavena Nairobi galyanga ki refugee bali babafunira engeri eyokuba omwo twavaamu nga tuvire mu kampu okay nga UNHCR United Nations High Commission for Refugees nga batuwa some money tubeesaawo at the same time nga tukola emirimu bakolanga ki nze nali musomesa wajja asomesa nje nasomesa tinga n'omwangu basomesanga kimpegano ngona basomesanga ki nga nsomesa geography kayimba gazunzu lya munoni gabo na bulungi oyo nga mwede mpegano Nairobi edukire ebiseera ebyo byali bya lutalo nga okuyekera ate bakwanga ati Nairobi era ne yali nga base yaba 7 abalwanisanga Obote abo bunana kunayi abo twabafuna ba Dr. Kiseka baida nga muliye Nairobi era Samson Kiseka ba Zaka Kaheru Margaret nani oyo Njuba Gertrude Njuba bani abo olibo nani baki kwenda okuboti kyenda kutukira kye bakuwa ameno ati wali kabayekera era nge bategera tuliye bakwata agolere bala final twagana neyo awoni mpegana ekikobe emirembe gyo okuyirawo teno government yoboti bagigambye Obote bamugamba mbera no babamba Obote gaida akavuya kwa kabalutwa era awo akoboti be paka ngalutwa bamutoyire kutwaba mutolaku meniwe berano ngane wakagaluka berano ngane ayi toli Nairobi ayo Obote yasoka kulumukira Nairobi timaya gana na be ndoza twabisanganya so oira mu Uganda mwaka ki ndera mu Uganda mu 86 era gaira mu Uganda yes wabaga wendera mu Uganda naira nati amaka wakagano no mukyala mwali galumukana ye wamuleka namuleka mpegano wira mu Uganda mwatandika okubagano wafuka omuntu obwabulibu mu 7 yaidye Museveni ngaliwo tikama no kobo tikabirindireyo mu majje ntandika kuvuga binoni biki mu majje omubane enda muino aye ngana byena subirayo ngati byafuna kuba twali tuli mu ikomera muwanga yaida yakoba nti buli alina account aye kemaze emyezi 2 nga tibatanga ku sente oba tibatolanga ku sente yeri frozen twabuuza ife mbira n'abali muno tunajja tutya ku banka kuditya oba dinatolibwa kuditya ebe sente dajira oniti buti woira ovuireyo obulamu obukutambuza otya olobyokerayo mu majje kyokka buti mpegano oli ku kyalo ebya banka babiyita woira mwene enoni kuzira kuno ku kyalo onavuganga mu kukweda abantu waawuba yoluto awomala kwotya mbawo mungeri yange kankobe nga bwedi katonda akole byamagiro mbawo nunda nalima olunda ebyayo walima wabawo eizaire katonda yakuwako eizaire yampa abaana bangi ndina abaana 16 abawala 8 n'abalenzi 8 eriyo kuku betwidde kuku abaana tidiku eriyo Kano wankandya ani Kano mwana wo Kano wankandya kabiri yamala talumbagana maji yena yagalumbagana ate nga ndi mwekizairo wali ozirawo nzira nawo najo okuwulira ati yena ati mutabane wo Kano ajire mu maji ati ajire mu maji era mu maji yaganina nina buti yali ku idala lyaki lya Kano mu maji ganagali kugana mutabane wo lawyer is a lawyer yasoma law kabiri yaje mu maji era buti Kano mulamba ayi muno omwana oyo wankandya ino obona yena yalumba amaji aha brano eriyo Paulo Iduude
yali wanonga land officer Ebugiri mu district bamukuza bamutwala eyo ku headquarters ministry Kampala ekyo kirungi ekikoba gayiye engeri abaana babanga basobola okusoma bulungi mpegano iye magezi kigowa omwana omuto flying officer wagulusa ku nnoni maji ogabairemu aiga atabunkana kabiri omwana agengire abaana abatoliba amagezi gatya amaji bayingire obayige mu byega bitamu koboti basoke babireke abaana obaga amagezi ki era obulamu babutwale batya ekizibu tikoba nti batangira maje wekubanga tulikwogera bwaku maje kyonka wabula ekizibu ekiri mu maje kiri nti wovaamu kumpi tofuna bulungi bindi byakukola n'ebbanga lyomala mu maje likutaamu embeera nti tiniiwe weerowookeza ekyokukola kuba maje eri yabakulowookeza waliwo nga kyuma mbeere tembeera nga tambula geuka ng'okyuka twali eyo nga batutaamu discipline okumanya twali tukumba ku kisanga entebe eyo lwani wetuuka ku maadhi ole yaida ya attention about time twatandika ati aya forward twakumba amaadhi twagatuukaku twanjira gali kunina gatuuka eno akali bakuba ati hold oba about tiwoteze koti aye tife ebyo tobigaya kiyo ni discipline kubanga so ojo okuva mu maje nga yimwe tokerowoleza wana labantu kukulowoleza tola ovayo kabirono ne mirimo ja kukuma security kale atozira bukugu bwoli nabo kale kubanze navayo uruvugano aye navuga yani ezira kuchalo ebigandiko tiba bikuwa bisigala nabo okukulemesa kulije kale toba akukuna na kintu kyolina kyawo navayo nayenda mvuge aye soroti kumirembe ejo banko ati obukaire 8 omwaka okujja ndikuba ife tuba tugemya la ife tuba na license wavayo enoni ejo jivuga wakobo tubana nenda mvuge ati anti ofuna license obukaire 8 omwaka memale olina okutandika process yo ditemo aye ngona butola kala abantu ovayo ati nditanka kamanda obwataka kamanda flying officer kinayamba kitanka kamanda tanko nadaganaga again amaje gena bonaku waliwo tendency ngaife batweta basirikale ba Amin amaje batero gata ku muntu mulala kyokoba eriyo buti abava mu maje babako bati abali Obote abali yaba beko ati abali ba Amin kyokoba embere yeri bayi bebalikoba ati abali manemeji ba Museveni bati okukubayi atenga kumbe omulimo gwe mukola gwa kumansi ayi abantu batera kwenda kubata ku mulembe nebye bizibu abantu bye bagana era le kizibu ekyo oyagana ngaife titwafuna benefits emyaka ejujo ne gyekola benefits timwafuna twakola nankana nga myaka 20 nena ku 15 dena kolera Uganda myaka 2 nena ku 15 ezira cover enough bakobati nani yali mukamawo otinakola ku Obote alijani akuwe nani yali mukamawo nakola ku Amin munoni egali nani yali mukamawo toma na pegano kale ekintu ekyo wayagana nti wosomesa myaka giwayo wefuna ndoza ekintu ekikulu kiri nti wamalaga asobola okubanga owerera abaana kale ekyo kyofuna mu kuba nti abaana balijja mu maiso ndooza kirungi n'owundi era ali mu maje ye nakidde bulungi muzeege yabita kuzena n'okola ndi n'okubitawo okuku ate igempegano ebiseera bino bakulu bayino ku kyalo bakutwala batya kubanga
okumanya nti munaife yali munamagye tiba bakunangeri ekusosola ekuboola oba kisinziira kisinziira ku muntu engeri yakuwuliramu yeyandi kuba owundi akoba tibana omusado yabwine bingi tuwulirise byakoba ekifo nga kino kyetaase omuntu ali n'okutegeera ebintu so eri ebifo bibakutaamu aye yabakoba musirikale kabiri muri kwenda tuli kwenda abantu kabiri muleta musirikale omusirikale munasobola okukola naye kale wayagana nti buli muntu kyayenda kyakola ki okusinziira ku opinion ye kwiwe so iyo kitundu kino eriyo byegenigire mu kuku ebya community byobamu ebya community mbibairemu ndi chairman for instance Buunga Health Center 3 Health Unit Management Committee ndi chairman atera abalonda bava ku district Bugiri era kale naba at the same time naba sub county coordinator wa operation welfare creation operation wama anti president Museveni yakoba ati bana ifa na abaidosola so ni wewe twala sub county ya Buunga yonena mu operation wealth creation ate kayimbo onko byoti oli mu olwayi nebyo bulimi era nasimba ne mwani muno nagabe mwani mu kitundu tobano buvero webalino mpegano ate ebya katonda osaba ku ino okusinza kubye nabitamu waliwo ugatuuka natuuka nakakasa akoboti mbe niyenka kwekyo ontola kubindi yayeko katonda tikutolaku ekikoba osabiraga ndi mulokole ndi musumba oli mulokole oli musumba wa ndi wa church yaife gemagana ne yedinde ya Evangel Church naye eri eya Zakaria Serwadda ate oli musumba niwo osumba ekitundu ekyeno kale tubaawo kale ekigambo katonda nasobola okubisa mu byona ebyo watuuka singa nga abantu bakoba ati pasita omusumba oli ataki ku Evangel ufunayo ku lwemba lwobe owereze abe Busoga eno bamanekato lwemba ki lwotero okubanga olwokezaamu olwemba olwemba beera nange olwa nolwa Judith babiri nino olujja luti Yesu beera nange nga waliko nti Yesu abe niwe waba niige oba omaze endokera nga tubaire ni James Zeki Iduude mukwana omwise mukwana gwe tubaire naye mu program wuno owaife musadono yavuga ku enomi edabuli kikani helicopter yadevuga eranga yavuga ku editambuza abantu n'ebintu kayi yavuga ku nede kinamajje edibomba edisula bomu edikubobwa amasasi yadevuga twenze kumana ngeri ki yayabita mu biseera ebyo bamusiba kweruzira kabiri yamalagajja yangukira ku Kenya paka kabiri president Museveni yagamba memale naira kuno era akobere ku obulamu bwebuba ngobise mbulamu obwo obwekinamajje yali banking officer memale kabiri ayingire ebyamajje webalino kubanga owayiya nife olunako lwalero ngo program guno owaife ku Baba TV kabiri mbeera banange kwolo tulidda kuyira n'omuntu owundi gwenda okubafunira mwebalira mubeeyo bukalamu webalino mukulu webalino sebo musangaire ne viewers bona babe bwera kale so